Кәрі айылғалақ сақабыт сірі. Әйеғас майғалақ жүні сәргеті кенеға олыс күндеті. Оғыраба дөйдітігір таптала аяр күтін олыққа ұраты көретін төреті. Онтан да болу, кені өлелергер дән көстілерді сақабыт сірін бүтінні көрек қасын. Кені істен ейләқ айылғатта дайдарылақ құдығыннық. Цветной и древний праздник Исаак, когда коврами тундра вся одета, когда земля между зимой и летом качается на сказочных весах. И тундры сын играет на хамусе, и ветры песенный табун пасут. И вот выходит в круг Алан-Хасуд, что в древних песнях Валанхо искусен. И в песне вечно старой, вечно новой поет он о земле, прекрасной и суровой. Сақалартан бастықыннан кейіне стутор тоңу қары тәлбет кейіннен анал өректақ кейіне оператора, оны документальный кейіне режиссера, Сақа АССР культуратын үтіләқ үләйті, Себейскі союз кинематографистарын, оны СССР журналистарын союхын чиленен Никандр Егорович Савинов болар. Кейіне Сақа сірін бүс бүтінні керие сылжан бәйтін сценарийынан кейіне лентатығыр түхерен, кейі аған сеппет үлелерін, жоңға сәргеға дойдутын туғынан сехили сырдатан тағарбыда. Биһиги Сунтар районугар күйкеннәһилегер күйләттен сирге олар әртибит булыр. Ол онны буллагына һәбит найын оңнар улу бутчу тәтә кине иппе тагабытын онны бутчук кына уйбыт тәтә. Кине кален агабыт итсака амастыкы бутчу та болбыта. Биһиди кергәнгә буллагынан икке як этибит. Wallah кыз убайым Никандр Егорович Савинов кине күрәддәгеттән өрәгәр ишүгә ете. Осойны нюча онна сакатылын ишүгәдек багылыр ете. Онна туран мен балла кенеттән иккән архыл балыспын. Никандр Егорович улапыт сире олус керәй галагдайды. Бар онтон да болу керәни керәхсир аналлага. Терапевтера колхоз үләһеттера агата Игорь Данилович, иете Мария Наумовна кыстаг олларын кырдактарыттан үрехтаг жон бололатыктак кадден этен такаян үйретен улатыннар буттар. Никандр агалабыт агата бүтүн республикага сон сурагарбыт байнайдаг булчут же кергенен үйелек сагар бай харатыгар таксан бултан алтан, сайынын илимнен, туулан иитен хатан олорбут. Сунтар улугар 30 сылдар бүтүүлеригер төрдөн сылдар сагалыныларгар бастыкы кийини сеанстарын көрдөрөн сагалылар. Никандр Карачан балтытына Ниналын ан бастыкы кийини сеанстары болаларын истен олус сергиллери. Күлекке бастыкы кийини сеанстарыгар мен сылжы батагам. Олус сергири. Кийини ден тугун билихпин барар. Өббер сабагалаан көрөлүм тугун кайттагам. Осколага кирием бир сыл иннине сеяга кийини боло турдагана бахар болбута. Onun отойда жонун кийинега сылжары поппуттара. Эхилигер сея сколатыгар үйерени кийбитим кенне, эжиим төрөппүттер биттен бабуулаах олгынан баран олус күүске кийине ден тугун билен көрөн багарар болчаны. Ыккайсан туран ан бастыкы олокпор мы из Кронштада ден кийинега сыртынар буда. Бул мен ан маңынагы кийинени кытты көрсүлүмете. Эдентен ыла кийине феномена мене пер камар эңен китпиде. Амаңнай кейінені болланы мен хеяға увай барга житті хилбетін бәріне мәқінаға біле Прокопиевстаға. Онны болла осколаға көрдірілер. Қаттым хуақ бұхыла қалыхым болла экранын нараттығар кейден сағын олыран көрер етібет. Кені ол тіләбеті дұғады білбәтім. Онтан күйкәгге кәлбеті кейіна. Немой кейінәлі білем аннығы әргие тоқта. Онны болланы ikki берестеләқ хирге барымыт кейіні көрер етібет. Қатчы болланы хуақ ден, яғыттан көрдіған бейер бәт, оны ардығыр оран барабыд.
Онтон уайым шей школатын битерен баран коракка барбыта, коракка кыян кирбетага художниктар доктыргар окугатан баран онан турой школан теренакка кирен йөренен оны школаһынна битербите. Биги эдер хаспыт шерихларгар боллагына тыага агабы бутчеп болан ары шөйдөлө бут окунумун серисилин кеннеттен наха баһардар уонна Куран жылдар тураннар олок онтар орыыныгар ырканытылар. Никандр Савинов эсөс колаа үйрәне сылжан картыска төһириннен үлүйен туран жарыттанар. Кине искусство туһунан туох түбәһәрин көрдөөн булан ааган бейни жарыттыныга жулугар. Отчолорга кине кинооператор болар бага санаата арахсыспат аргыһа болбута. Осколатын бүтерен намну армия сулуспалан баран демилизацияланат себигер 1-5 карчыта соқ үйрәккә туттарса Москва коракка айындыр. Бәл Никандр Горович институтка үшті тоқтырыян туттаран тұрар, үш жылгар кирен тұрар кені. Ол күрдік кітанақ тік подбордылар. Ото биллерін күрдік кинооператор әлбәк дойдуан адата хоқ. Бары хоға хүйтбе бес, уанағыз хүйтбе бес, уанағыстан хүйтбе беске дейірі кейіні bir fakultetke подбордылар. О хоню хүддінен. Бұл бүтін соню Советске хоню сүрдінен. О ана Союзный республикалар, эти Казахстан, егін барыты bir СССР ден болады. Ол үрдінен жол bir единственный институтка ол конкурс сүрді улахан болар ета. Үйренер сылларгар оғыр дағаттан үмі тұттығы дедетіге турулахан туран, туық бар білен көрен бағар бұтын сетихиләқті көретер. Кинооператор идетін кистеленлерігер ұйылар. Москва хаджан кини үйренер кәннерін өйдан ағабын. Ол кәмге кини үйренер кәмермен кінеға. Үйренер сиригер дағаны, оны олары рапсыритетері сылжатылан тұрабын. Меға курсовой үләтін оңыра хаджан. Кыра павильон оғытын көддер біті. Қайттақ тұғы кейінені ұстары бұл кыра бағай мұннық қапы туақ көрдік. Деталь көрдік. Балған ехін әркіндерігер, иннекі көңе остол тұрарығар. Қолынна бір кейіні сұтыр амаран курсовой бәтін usta hecerede. Onu köddürüt. Onun min bu kinooperatörler, kino rejissörler kaytak üredilerin ammanay jignaqtigira qaraqpınan Nikandr çeres bilsen turağı. Ambastan toqo koşubipti. Moskova qanigara brahanyigna tihestan onu yönür olur. Mustan brahanyik tavtara мен боллақпына туаққа мүтешіге командировкаға екі бүйін орбыттақпын онына барамын. Олын өлелі хилемелі туаққа өрбілге еңе онына тоғы барағанекке тен болды. Оны білер олырым, беріне хилер олай әлбәқ болдық. Олынна күру кейлер сіллер әді. Оғыджан онына бір себеп беді. Чөй баты ондық көпсетен, епсетен, ол кейі бірге әджен. Онтан латы жол бітсен. Кені болған ол кинооператор, күріп аппаратта ғылер аппаратынан тоқтан ашөй баты түхерер. Аммаңна Никандр Егорович тұғынан Москваға, Ростокинский городокқа үбгі капсажитет ер икі ғылар бұды. Оларымын бейді поштаға дойдыва телеграмма бере бардым. Телеграмманы нұшалы ғұрыйдым. Онна қысқа бердіғам дейді бұл телеграмма ұйтабын ден. Қыс оны көрім баран туғары алғастақ бұғылаға телеграммам. Оны көннерді онна тыл бұрақты. Еға бір Олағы жөйдік телеграмманы ғұру ерке бар. Никандр Савинов ден. Хақа хергер телеграммалыр. Ondan kuru batakın diyen bu şimdi pретензия бет. O çolorga ben bilmem o saka heritten kim bara bolu Nikandr Savinov diyen.
общежитие кэлэн баамын ииттагам дибиле уолаттартан. Ондук киһи үөрэнэр дути. Бар диле операторская факультетка. Ондук киһи бар билигин курсовой устуда дютуор барта диен болла. Ола билбет этим ондук киһи бар. Онта декенди карай хаста ый болан барандук кыһын быһылаах. Күһөрү кыһын никандыр ден киһи кэлэнде арай хаха уолаһыллар. Ону да билсем бит Оказывается, ол операторская үөрэнэр перед последний курс бит ол дипломна үлете хагалан яхта он хотор бар яхтафын бу курсовой буна калдым. Антон көрдөрөм олох дойдуа баран быйыл быһын оны курсовой өтөкпүн дипломна буну стоктакпын. Онна амастан кene түйөрбүт дипломна үлете песни кутадиан цветной полнометражный амастан сахаларга көстүбүт якап кинете. Ол айылганы төхөрбүтэ өлөкманнан токконнан деген хеллен. Сатырына хакалаттан амастан итинник үрдүк тагымнаак профессиональный үлени кине орбут. Никандыр Овсейнан дипломны үлете боллана песня Якута дилете, маңна гүлете. Онна кини ол студенческая дипломны үлете. Onu, между прочим, бияха ол студентлерге көддөрбүттөр ГИКка, Лухан зала. Овсейнан жол дипломны үлетиттен, онна атын кинелиттен. Же кининде кайган сөбүлен килен бар биттер бары. Москвага даган, Иркутскага даган, Якутскага да же бу интерехине олох ухлуччин интерехине кихи оператор бар, Никандыр Савиновтен, onu ja хагактарга статьялар деген ондук манны хартыскалар. Чего сенен онтан билден көстен бар бүте Никандыр Егорович. Торгуе берестяной форель следит. У нас на глубине по рекам много ее ходит. Всероссийская государственная киноинститутун 1962 сыллааққа сетихилиахтик бүтірер. Мантанала олық Лухан артыгар эдетейбит кино оператора быһытынан үлетін сағылыр кеме келер. Биһиги бір өпөтігер туақ отан қатчеңін олыстылай оғата, оғынан маран биһиға бұлчып болан биһигіні әбізәтінні берақтының ден жағайан тұран қатчығытан мигін соғырып бұта, оғай бұнаме. Биһиги юрагара туһунанар ханыр ол бу атын туактарга туактабакка жабакка юрагы биһигилактахы тагабут юран дебите деммит онда илелисе юренен битербит биһиги атын билен турар Никандыр Егорович оператор болбутугар бетин бир дойдулактары даганы биһиги олар даганы сүрдагын кен туттар онна кини курдук болук бутун, кини курдук верактаа жон болан жон бутун, үрдік бутун олуз ден барар этебит. Мен ГИКка кирер бер 1962 жыллаха. Ровно бүтөрен дойдузгөр келбите. Биги боллана Николай Сантаев, Степанов ким боламмы тол белеме ГИКка общежитие биргөр олоромму түйөренебит. Он кини кале бара ходил это Москва. Он мне Москва, конечно, кини көсөбүтүп. Мен өләйір сирем рукаттан биллерини туақта итчаға баатчаға соқ бағарылы бұда. Иркутскайдағы кинохроника студиятын сақа сиренеяға корреспондентскай пунугар 2 сыл өләбет операторы Виталий Гуринусул бұйықтағы. Ан бастан кине түйері рапортурабын тұтту. 600 сүрбөйіс нөмірдәқ канвас автомат еді. Камера, өр сылларға біргі өлелектәқ, үтüе өленнәғы. Мантаныла бұ аппарат мен бұғар-бұғағын болуқтақ. Тугой дөбітім, тугу санабытым бұ объективтарынан пленкаға түйен қалықтақ. Өскөтім мен тугой мет кайын өддебет боллақпына пленкаға да қалы марга түгеннер түйен қалықтара. Кинелер мен құдуғуник публицист боларбын сарбыйықтара. Көрәтчім мегін сыналы суға. Ол ен жылға бұттан, айылы бұт ие аң дойды бұттан көрдөбін. Мегін олус кенен арғы тымны сүректәқ прагматик оңыр баққор.
Ағал меқа сыла сиейер қанына, чағайбат құттамат сүректе, ырас ыраларда. Көрдөһөбүн саңа камера бұттан. Мен түйерер кадрдарбын жоғынна қоңырыргор. Төрөбіт республика молоғын кылгастык көстен ағыр түгеннерін пленкаға иңерен кенеғаскі көлуенеға қаллараргар. Соғытоғын кейіне түйерер кен площадкаға тақсары туран долгуябын. Кинокамерабын аттырды емереебін. Советская кинематография атыттан 600 нөмірдеғ конвас автомапынан бүтін сақа сирин күрдік кең сирге иккенері барбыд. Тығынчанын бересте хинен итинник камера суық. Самай чугас коллегаларым Магаданға, Читаға, Красноярскайға баллар. Кең сир. Санабар космическай куярға соғытоғын тақсыбыд күрдік, жулуя саныбын. Соторо-соторо сақа сирин картадан ылан сихили көрөбін. Бу картаға билеттеммит барып бұнларға сылжақтақпын. Кені білеген ыпырас. Аны 200 сылынан мен аяннабыт солларымы моннара, арыйда көстөр болуқтара. Никандр Горович бастықы үс сыла үлетігер, кені оператор онна режиссер-документалист, публицист бұғытынан идетігер профессионал боларға чөчулуға, бігетік атаққа тұрарға аспыт. Ити кәмнәргә сөптәқтік тематын табатайын. Толор ариян ұғылулар, сыйға қалты тұтту мұнақсыйы онтон хомойы да түгенлері баллара. Ити кәм кейнеғыл әлдігер бағарылақ болбыда. Очей очарования, буйство красок и удивительная, пронизанная солнцем тишина. И жизнь человека, собравшего воедино и расточительную весну, и буйное лето, и осеннюю добрую щедрость. Его зовут Александр Леопольдович Еворский, биолог, первый директор заповедника Столбы, пенсионер. Сейсморазведка докладывает, где-то здесь нефть. Север, Якутия, бассейн Вилюя. По теории, вроде бы сомнительно. Но нашли же нефть на Оби, нашли на Лени, и вопреки предсказаниям иных теоретиков, вот почему пришли в тайгу буровые. Никандр Горович кергена историк Розалия кыргыттара билеген эме кыста оллара билеген эме үчүгө үлехиттер. Онан жокускайга олороллар. Оликка голоттан бир сеннердак, үсеннак, мен боллауан сеннакпын, бир хосеннакпын. Ondan ağabut toğun dünyağın qatar kehe budget suaq bolan baran kene eterinden bir düğer ağal butput onna şöydüler hep seveske bolasağına. У моего папы очень интересная профессия, он кинооператор. Папа любит ее, хотя она очень трудная. Ему приходится быть все время в поездках, потому что он документалист и снимает только действительность. И в мороз, и в зной он носит за плечами свой киноаппарат. Когда папа приезжает домой, он привозит с собой камни, корешки, амулеты из слоновой кости. Их ему дарят люди с добрыми и чуткими сердцами. Они поддерживают его в трудную минуту, когда мы далеко от него. Папа снял много фильмов, но самым интересным и впечатляющим я считаю искусство страны Олонхо. Несколько раз я ездила с ним в командировки. Я иногда советовала ему, что снять, и очень гордилась, когда он их принимал. Ему еще предстоит снять много фильмов, и они будут лучше и полнее прежних. Я горжусь тем, что мой папа любит Якутию и воспевает в своих фильмах ее красоту. Это сочинение ученицы 6 класса Светланы Савиновой, дочери первого якутского профессионального кинооператора Никандра Егоровича Савинова. Светлана Никандровна, вот на сегодняшний день к вашему сочинению о вашем отце, что бы вы хотели добавить?
Когда я увидела это сочинение, я была, конечно, очень удивлена. Это большая неожиданность увидеть свое собственное сочинение лет через 40, через 4 десятилетия. Конечно, сочинение написано по-детски, наивно, но основная мысль в нем все-таки я бы поддержала бы и сейчас. Вот с точки зрения как бы взрослого человека, мне кажется, что я полностью согласна, что он действительно совершил, можно сказать, подвиг. Что я сейчас чувствую по отношению к отцу? Это глубокое уважение. Во-первых, уважение перед человеком, который исполнил свою заветную мечту, детскую мечту стать кинооператором. Ну, какой бы она несбыточной ни казалась для мальчика из глухой деревни, он ее осуществил. И очень большое уважение внушает его труд. То, что он 23 года был предан своей профессии. Вы никогда не слышали, как разговаривают горы? Как тучи дерутся между собой? А лисица обманывает простака медведя. Тогда приезжайте сюда, в якутское село Намцы, и послушайте забавные рассказы Петра Николаевича Табурокова. Он много лет учительствует в Верхневилюйском районе. Но ребята знают его не только как педагога. Нет в Якутии мальчишки или девчонки, которые не любили бы веселых книг, созданных учителем Петром Табуроковым. Как великие реки рождаются из малых речек и ручейков, так и большая советская литература слагается из малых и больших притоков национальных литератур. Вблизи от земли родной и воды возникают простые и в то же время глубокие строки якутского поэта Ивана Гоголя. Тайгой и тундрой пахнут его стихи. Оттого, наверное, что собирает он их с любовью по родной земле. На угрюмой земле рожден, не уйду от этой земли. Север. Всяким бывает он. Люди в нем красоту нашли. Это мен Иркутска кинохроникалар моголлар. Бу нарыхы кудугониктары гуманитарный тыграхатыгин. Промышленность надо, он сельское хозяйство денна. Хэмэлири биттер, критикалири биттер, чорга. Тэбэ это кейтнэн туахтааны ütөө кейт. Олох дийна интеллигент. Мана биддэмэта туах Москваттан кинематография сулустара атыр бытыдар яқталар кәләретлер. Олар бытары сулдахан бырахан, ама биги опсайгалар бытыйна. Кеhe? Kehi buhetanan kene huddak tuak sudurgu kegedana sabsian kebia sebelah tanatan jalan kota ja keir katari niris onda kugastak. Sakahirin sonunların tuakparın yüksün kene körder bütünen soyuzna ekranga taharıldır eti. Художниктер бәхтек кені батарыспута, айырлы әттері уапсайынан сурияшчылары, артисттері, үксілерін үшейдік түхәтті әбіта. Наш папа, твой дедушка, он придумал выпускать домашнюю стенгазету. Она называлась «Майдадыр». Вот, очень хорошая газета была. Вот это вот первый номер, самый первый номер. Я тогда училась в 1 классе. Мне было 7 лет. Меня назначили главным редактором этой газеты. Видишь, вот. Это Саша маленький.
Дядя Саша. Это, ну, в общем, в этой газете была всякая сатира, высмеивались наши недостатки, всякие проделки. В общей сложности где-то 30 газет у нас таких. Вот мы недавно их думали, что они потерялись, но вот недавно мы нашли и очень обрадовались. И так вот детство вспомнил. В 70-м году мы всей семьей поехали на Ленинские столбы. А дедушка, наш папа, снимал фильм о художниках. Там с нами была семья Виктора Петрова с детьми. И вот мы там жили в этих палатках, в общем, чувствовали себя как Робинзоны. Дедушка с таким юмором все писал, как будто, ну, как бы спародировал официальные политические сообщения. Вот, к визиту бабушки. Из вполне достоверных источников нам известно, что бабушка Крылавская, оба слова с большой буквы, как типа Маргарита Австрийская или что-то в этом роде. Бабушка Крылавская, королева английская, собирается в Якутск с официальным визитом. Цель приезда пока неизвестна. Все прогнозы говорят, что будут переговоры о дальнейшем экономическом и политическом сотрудничестве. У дедушки он был очень смешливый, у него было очень интересное чувство юмора. И когда они куда-то ходили в театр или в кино, мама стеснялась, потому что он в самых неожиданных местах начинал смеяться, и так заразительно смеялся, что все на него оглядывались. И мама сердилась, говорит, больше я с ним не пойду, особенно на комедии не буду ходить. Ленские столбы. Так называются крутые берега Лены от Алекминска до Покровска. Эти места привлекают многих туристов. В один из августовских дней мы застали на скалах группу молодых якутских художников. Хәтта 6-14 сыллаха беги Валериан Васильев Мунхалов мен боламмыт. Ленинский столбы барахы дейіп бұтсайын. Онна кені бегені күтті барсан, тоқты хүрді өшей кейінелер туғу қадырдары оңыр бұта. Үйрақпын бүтерен кәлбітім кейінне үләді барары хелләмін дойды бар. Таққан істақпын Якутскайны кандыры көрістім. Көрсүтім кейім көрді хүләқ. Doğarca en dойды бар таққиқ бұтын бағарабыт. Құдуғынюктар тұстарынан кейін остабын. Онна боллағаны құдуғынюктар onu hayda öyle değil, olurun hayaga taharın ustu emete. Labuca hayata geldi, Ленинский столбы. Onu hayda teriyerin bollar diyor. Ben onu duydum. Onu mun xalatarın hayda onu kapsap pipi bıhılaq. Onu ben de davay. Bollostu but bacha taxabut diyen. Örühü toratı but. Toran hem körabut. Ulaqan belli tağandıgar. Palakkalar kalan olur kaçtır. Palakkalara. Canım canım diyemedi o hamelde taha tohtan giyileri lan can butu lan bana diyor ha küçüğüm elde tahtiyem var onu hadı da bayağı öyle baran bu cemon halatı bit şap oldu bu tezem bir bedere mayağı bulgıççı bu haran açtı bit odattan onyor olur Kunama uğummadı korona olur. Tübepi bir hikinde o tagar turabı jambu pollana birlikte onu gittim. Üç kuduğun yok. Onunla yıkandır Igor Savinov böyle taha astırgar bardılar tanları. Ulan melletti akı. Tiyanam bana bir hakalarlar yüzke gir. Bir pel gene ne septere. Onunla öylece oksijen. Ara büyük ortak bir de kayıt. Onu çalarak kendinden Timiren kiran bardı. Jonlar takdayan kiran bardılar bütün diyor. Arabiyde karbepet. Urdur hecavut. Malları bütün ustan halla. Ya tuğunan bu xalqına tuğunan turbatınan uğiren ol sadulugar bir uğa töye istiyor. O gün amaran barı harbir bolanma kata tağıstıyor. Abına kim nikandır aparatın biri ter örek kata vaheccar. Bege ol stolba oruydu jar bütün töheren yıpıt onu
кәдім көндер біттірі. Мы не проявили должного любопытства. Нам трудно сказать, получился ли этюд у Афанасия Мунхалова. Но рыбацкий шашлык получился отменный. Никандыр көрі сүрдәк, жоғыннақ жалабой, качестволардақ, әлбіт әппіт тылығар тұрымтуа. Уанна хамай гылабына кені художественный көрүйләг истиләк. Кені қолабыр кейіне кадрын, композиция, соконун, жанр, кені документалистика хоконларын барытын үшөйдік институтка үшөйдік өрәппіп болан. Ол білейтін барытын еті жоғырын жабу элин сибидда кені студия көрдір біта. Кені аңардас ұстундан әрі жарықтанмат, кені сценарий хұрыяр, кенеге хұрыян тахаттар біта. Аммаңнаге хақахерен кейнетігер сүйеннақ үлені кенегені тахаттаран үрді олақан үрдік сүйені бұлылан тұрыр. Онна Никандыр көріш үйерен әшчілері қолуыр бігі телевизионя білеген Семенович Васильев үлелі хиджар. Онна мен үлеләбәт білеген үлеләбәтпен пенсия оларауын. Уанна Степанов Ким Константиновичтен куйбышап, уруккута куйбышап билingen Самара коракка олорор оператор бар. Урут болана тоқ телефон связь Иркутская гытты. Оқан хоқ болар. Тугунан телеграмманан капсатаган, телеграмманан нара капсатаган, эвтер бола кахана битче. Телефон ден хоқ чоларга. Телеграмманан тургандык бартын бахараларды. Үле тавылып болғаннан үшей байды оқтар телеграммада кәләкшілер. Онтан кеге астынар бүйрер кеті. Кені нахан нүк тағығар тағар баққар бүйрер. Кені қараға хырдыр күдік кірер етімен нүк. Кені қарағынан мүн көрдіқ мұны қолы өтсе. Нахан негер бақтыр қолы өт үйері үлелі еден кенеттен қайқалылар осының дәқсі. Окынан барын кеге қарағыттан білдер еді. Астын бұл болғаны кені қараға үшөй бә болатшы. Үстік кәлен зіберіп, ұйғыры яқтырғар ұғы көлге әлбәқтік кейін ағысты бұта. Онына зіберіп тұғынан ұлған ұчытағы кейіне журналы амыңнай кейінені зіберіп қанан сұрый бұта сұрының олуанның сценарийнан. Үлегөнегер сылжар Иркутскай киностудия анал документалист корреспондена Никандыр Саевинов үленнен әрі мұғырдамаққа өсі оғылырын итіннен. Аны бағалақ жону қартысқаға түхәрі кейнеға ұсту кестеленлерігер ұғы ереді. Кені күл параша көлелер әтті, фото дела дені келеренлер, үйретер оғылырғар фотографияға қасқы Түйерерге, оны бәчәйптірге, олды спесияны үйретер әбеді. Дегеннен ол мүнілер бүн келен, оғылырын батығынларан келен, оғылыр түйерерлер боладылар. Оны кені үйретер әді. Арай туақ аспиранды жамын кина оператордар құруғықтарынды ұтар әді. Ол ұтарғар мен ғұруттарамын, ол кина оператор тар курустаргар үйеріне хәйджі өттім. Аны хүлді әлбәқ болын ереміппе. Кейін кені театрға анда кәлін кияға алты чағыз кәнеттен, анағына тақабілі чағын кәнеттен, оны үйретелдер әбіт әті. Дойдутун устатын тонатын балатча айынан лентаға төхерен керейбіт. Опытырбыт үләхет турорумбыт сылларын сетехерге бігетік үлетін салғабыта. Бұ кәмнерге Леонид Сурин онна Валерий Хоменко ден әдер режиссердар Иркутскай студиятер үлелі келелер. Никандыр Леонид Суриннан сақасырын бәт кіраметрейтен аян тахарын ден кейіні оларға соруда қыланлар толықуға түйелдер. Қаз дарас эпизодтарға художественный постановкала кадрдары бір кинематографическая емнеге холбур көңілімет кәмнері.
Оны бу эдер режиссер уна кинооператор өйдөрүн тыхтарын колбан портретнен новеллалары устаргасынан алар. Итиннене саха серин туһунан кинилерге промышленнахы культураны тык хайстватын тус туһунан араран устар боллактарына Никандр уна Леонид үгес болбут калыбы кehen чөпчү жоннор үлелеринен олохторунан саха серин бүтүннүүтүн болбакка эсөртүттен кыратык сырдытарга каамыттар. Леонид Сурин Бехиги республикабытар сахам сере кулун тутар ден бастыкы улахан өлетін Никандр Саевновтын усталлар. Древнюю башню Якутского острога со всех сторон окружили современные здания. Новые и старые. Их деды были охотниками, рыбаками, оленеводами. А они своими глазами видят свершение вековой мечты лучших умов человечества. Спутник. Для них он стал повседневным, будничным делом. Спутник. Данные о нем, полученные на станции наблюдения при Якутском государственном университете, немедленно направляются в Координационно-вычислительный центр по исследованию космического пространства. Повезло этим ребятам. Не в каждой школе преподают сразу два мастера спорта. Николай Сафонов и Анатолий Габышев, выпускники Московского института физкультуры, мастера спорта по вольной борьбе. Ағам сорным Аллан біле чоран үгін бағатын мұннер әті жетігер. Осынан эти материальный сақалар, материал культураларын барды қадинтерген, оны мұны мұннер әті әпте. Вот onu vallahi ja bu tuğun hukukta tustlarından ihit kamus materyalne kulturunu çöydük kaddırıyor. Kadın hana yüeşken minettim ya Nikandır'ın turam çoranları gün töhri kadın valla. Master'dır ha master'ların hukukların batın çöydük törün kaddırıyor kadın. Onluk sılsılda şey cemin söylemeye bulan horuydum. Sınari. Я онна была намга янатывы, хатырыкка. Я хатырыкка тидивит намга, онна была на бир народный мастер бар это. Чаранлары кыхан оңоры рейн кытыялары, осенен хүддәшөй мастер бар это. Я ол кихи тухунан беге кихине түхәд дивит. Ол кихини бит ата чаран ден. Чарон. Слово сказано. Но до конца ли понимаем мы значение слов? Ищем разъяснение в энциклопедии. Чарон – якутский деревянный сосуд для кумыса. И только-то слишком сухо. А именно чарон и не терпит сухости. Чарон – это когда после трудной работы жажда. Чашей жизни можно назвать чарон. Мы заехали в далекий якутский наслег, забрались, как того требует экзотика, в старый чум. И явил этот чум тот же образ – чарон. И подумалось, как не испить кумыса без чарона, так не прожить и жизнь без талантливых рук человечьих, протянувших из далеких веков чарон. И спей. Чарон – это когда жажда творчества.
Никандыр Горович профессиональный кинооператор бігітінен манна республикаға ұйтылар конкурстарға күрутын жюриге кені бар болатшы. Жюри ол күрдік кіра манна любительский студиялар фестивальлары болатшы. Онда кені жюри председателі күрутын член болан. Үдді ғайымнелақты білелер еті. Оғағына күттача хара әлбақ болар еті. Кыра 16 миллиметрдак, 9 миллиметрдак кинопленка устандар кийне баганы оңоролдар эта. Ол билген үксә архивка килбеп болуктак. Итикенне 1965 еллакка санаата ден кинетин устар. Бул эте сахасырын промышленнахын манай бит иделак олехтер тустардан күстәк остулардак улахан айымны тахсар. Может быть, вступлением к сонате послужило бы стремительное весеннее аллегро на Вилюе, где ставят люди так нужную алмазному краю гидростанцию. Может быть. Как песнь о звездах, поднятых человеком из земли. Кинеға тәхек қадырғар улахан улукас кадын аттынан бәйті қаман ағара кейтбет. Бұ кадыр жин қайдақ құрдық очорғы чулу өйдөғ жон манны улахан бөрітәға гейс тұппыттарын кірджік туғылыр көстü. Келіне құруқ әтәреттер мастер портрета ден. Мастер портрета. Кені жону қайдары портрет, кинопортрет күдікті ойран оңырыра. Де ол күдік нұхашы өйті, интернет. Никандыр Савинов тәрәбі дөйдүтін чинчием. Сақастырын ара сайгетін. Жонун кен тоунаға сеті қара көрдөрөм ден тұрурмут сылын сетихиге қас кинетін айы саңаттан саңа теманы ылын устара. Ити күрдік Жокускайдағы государственный университет профессора Николай Климович Антоновтын Лена Бағанағы андай дүгібелер шишкін қайатын таска юларын, рухидарын, петроглифтарын экспедиция тәрінен устан та сүйететтен сұрук ден өле тақсар. Свои автографы оставили тут многие племена. Их рисунки рассказывают о широких связях предков якутов, курыкан с тунгусами, бурятами и другими северными народностями. Боемнен устарга өңнөк пленка үп қарчы көрдөһүнө, айыңа белемнени Никандырдан үгүс кыйгы күйі эрейбиде. История их отношений прочтена еще не до конца. Нет птицы, которая бы не помнила об родном месте. Никандр Егорович саха бастыкы народный сурьячта Дмитрий Кононович Сивсевтын сорун амалланын Чугастан догордоллары. Үксөлөрө билбеттері болу, Дмитрий Кононовы кинематографист быһытынан. Онны кини сахастергер кини искусстватын сайдытыгер бейтин сүнкен кылатын киллер бит кихи боларын ден Никандр Савинов кинегетер сурьяр. 1909 сыллакка сорун амаллан сценарийынан сахастерин туһунан сехен ден толору метражтах кинени Иркутский киностудия экранга таарбыта. Итикенне Октябрьская революция бейін сылыгара намыт Никандр Егоровичтын олонқо дөйдутугар искусство ден опсай кинени усталлар. Ступаю в Аланхо. Прощай, моя земля. Мир верхний, где солнце, мир средний, где люди. Прощайте. Я, богатырь Нюргун, в нижний мир отправляюсь, в мир летучих огней. Теперь это театр. Когда-то это было жизнью. Он спасал от смерти слабых, он с жестокими сражался. И тогда лесные стерхи, птицы с алыми крылами, принесли ему подарок. Бу сорун амалланын бирге уступута эмдитинен Никандр олус кен туттара. Кырдык да бу кине дөйдүгүт бир пласт историятын, сыла эпохатын, ол кемнеге искусство бары чалга деятеллерин, кинилер аяр үлелерин арыян көрдөрөр кен кабанна хуле болбута. Когда два якута встречаются в пути, они говорят друг другу «кепсе».
Кепсе — это «здравствуй» и «расскажи новости», «расскажи о себе». Вот и мы говорим «Кепсе, Якутия, рассказывай». Режиссер бынан Валерий Хоменкалын республика төрттөмөдө бейін сылыгырын аммыт. Саха сәрі кәпсәнін ден кететі кыраннақ өңнәқ кенені ұстарға білемненеге кирбеппет. Режиссер үлетігер анан народ из духатын кені кереға тардығыдын әлбәқ өйлердәқ историятын үс сүрәқтен кылгысты кәпсер кейіні көрдәуді. Ол кейіні геройгар сорын амаллон кандидатуратын кинематографистар бір сананнан талбыппыт. Суриятчы сонно тута сөбіреспетаға. Киниттен туық чөпчүрденерін білен баран бірді сөбілеген бербіті. Ол эпизод олыққа киритігер сорын амалдансы бұдыла ұлыған әті. Дмитрий Кононович тұрырылы цылы артысты қомағайдық толыр бұты ден сақаттан бастықы кино оператора бейтін кинегетігер ақтан сұруя. Жав был Лев Николаевич Толстой, когда писал, что орнамент от якутских до греческих доступен всем и вызывает одинаковое чувство любования у всех. На моем столе лежат предметы, вобравшие образ моей родной земли. Кимберли – символ богатства его природы. Нож – самое простое, но универсальное орудие труда, создавшие лучшие образцы материальной культуры якута. Кусочек железа с острым звонким язычком, музыкальный инструмент хомус, хранитель сокровенных дум и чаяний якута, его духовного мира, поэзии, музыки, песни. Древний якут стремился и верил в торжество красоты, добра и счастья. Эта вековечная мечта народа сбылась только с победой Великой Октябрьской революции и с торжеством идей Ленина. Сахасыра кәпсәнің кейіне республикабы документальный кинетен историятер сүнкен үлі болар. Байымнеге режиссер оператор бұл сұран кейіне постановочный усту нематын документальный кейінеға туттан саңа сүйрәні келдерелер. 50-летие. А когда ты автомашину в первый раз увидел? Сел я первый раз на машину только в 41-м. На фронт нас везли. Из Якутска до Тынды нынешней. А к Тынде тогда уже подвели железную дорогу. Когда ехали, нам говорили, эта дорога дальше на север пойдет. До Алдана. А теперь по якутской земле уже БАМ идет. Виталий Владимирович, что даст Якутия стране благодаря БАМу? В Южной Якутии разведаны крупные запасы коксующихся очень высококачественных марок углей. Практически восточнее Кузбасса в СССР нет другого бассейна, обладающего столь крупными запасами и разнообразными высококачественными углями. Достаточно сказать, что в одном только Нерюнгринском месторождении имеется сотни миллионов тонн запасов высокококсующихся углей. 1976 сыллаққа Амурской область уанна сахасырын границаларын темир сол туорур символической кыл комизионотон уруда дойдубут бир исторической түгенеті. Никандр Саевинов, он режиссер Валерий Хоменко боланнар, атчыгый бам сахасырынағы разиехыгар бүтүгені устары, урукку бам туғынан кинлертен чанха атын үре болуқтақ ден сыллақ соруқтақ айындылар. Может быть, мы с вами еще прокатимся в поезде Якутск-Магадан? Я вас приглашаю на этот поезд. Ну, спасибо большое. Пожалуйста. Бу үлеға әме усырын кине постановочный съемка ниматын туғанан усталлар. Никандр Егорович үйелер тухары қаталамат түгені бейді кемен мүлчі тұппаққа бүйтіні ұстарға оқырдық бәлемнен түхәрер. Кенегетер мандық ден ақты сұры бұд. Кассиетабын бәр түргеннік ұстарғына қуаны бар сұраға мандығыр ұқтасыл жабын. Коллегаларым зино түйіқтәстірін түкөнілділер. Меқа сағымай ұғық точка тегісті. Сені жүгей точка. Оны білеген сірер таларды точкам суық. Бәле бәрелініне звено урарға. Бараханник бұд мұңытур чипчала. Сағамай кульминационы түгіне сұбу ағаяқ сүкінде егер болуға. Путеклатчы кехіттен звено ажу ұстан тақсар. Уғыға мегіттен бәр чугас тоқтур. Кадр бар ары алараттан көстер. Бәр тәға композиция. Испер астына саныбын. Темир солутаға аутотехнический прогресс, социальный, культурный улар елары бастықы метрдара урулынна.
Бу курдук кийне хуллан экранга тыынча 977 сыллаах катаксыбыта. Келин Никандр Егорович болетин маннык ден сыналыр. Кыл көмизвено бу үйөрө көтө сылжар оголор жылгалар эбит. Кинилер нуча рабочийдерден үйренен тимир соолу тутар идени бахылаан, хотугу дойдуларын устун ыстал сыйылындарыктара. Кинематографияга Иркутской киностудиятыгар үдәдиһиджан амаңнага сака бастакы кинооператоры болан кини барулустар бартын керибита ол кериһиджан колобур ол бу урукка курдук билинге курдук туак аппараты боллан тоңан каларты аны тидиннен сабан сахасыджан уанна аккумуляторын ен барытын сахасыджар болан нахагыркан эте манна санныгар бастар өскан калалар былагыты оператор үле тотчуларга ыркан сака жана билбеттер бу тиддакка хөтчөбүләбәт ен курдук былагытылар онан маңнага кеяка суала арылыта ыркан боллагы урукку бехигүлелерет бекбитна барыта кинопленка холларета отут 5 мм да кинопленка онна устар аппарат хүддагы ракам боларета кон бас автоматтен онтандатын синхронный аппараттар олар бары кинопленкаларын отун көһүн барытын беян кетте жаһаган командировкаң хиджарга онан чакчы физически көнөр араки хүлелирүлете Мусанан оператор үлете бу туох тияккаһы урут наасылананар гада курдук көрөмүн келин дааны сыланы будда болу диханыбын төбү бирема ааныстаганайы билигин буна бу күннәгы текушес барда сиенхер утары оттон ол устулдубут материал бирема астанайы хынаты үрдән кендики сынаты хоқ колурча документ болар. Аллақай улахан культуралах кейті. Итинник чехіне көне ырас дұғалақ кейіне мен ағаяқ жөні көшсебізім әпте. Кыл комизвено кине оглубута ағаяқы аспытын кәнне Никандр Егорович аны режиссерунан Владимир Хоменкалын нерингри атчыгый баамар йонугар әмие аны дараба нерингри кораттен кине устарга сорудақ туппуттара. Привет. Здравствуйте. 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 Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. В якутском поселке Чульман живет и работает Саима Софиевна Каримова, заслуженный геолог РСФСР, герой социалистического труда. Булага эрдеттен сурулубут сценарий келбитен режиссер сирен тухата сугден устор балагангытты сүбелеген бирге талкуйдан саңат сценарий сурянта харбыттар. Онан кинега нүрүнгири коратон тутаатчыларын, таасчак остоатчыларын, Чульманнагы греске үлели хамны сылжар жонун устубуттара. Маны таханан картына үс сүрүн геройдага. Документальный кино олус ураты үле болбута. Дараба нүрүнгири корат кине бүтүн союзтагы кинофестивальга кыттыынылан жон интерехин тарпыта. Мен бүгін ақтан санаан ахықпын бағарабын кене үйераған бүтерен келерігер 600 сүрбе хүс нөмердәк конвас кинокамераны элитигер тутан келбетін кеннеттен. Бұ камератын кітті кене 15 сылы бұғы үліләбіте, кеге бұғытынан бұ камератын бәтін отой істің чугас доғырын күрдік сығын нахары 15 сыл болан баран арақсарығар манныктен кене әтен тұрардақ. Күнді доғырым әмбехекке арақсар тихақ көмі чугахан келі. Бағар атын жөннір өріқтірі саңа сыты қоту кеңнек көрір кинокамераныл бұттарыттын. Онтон ән мен доғырым әме кеге күрдік тейхін оғын әлейен, көрір қарағын мөлттен, бұл сноска баран ерәғін ден. Ол күрдік кене ұстар камератыгар тоқ бар ес сүрәғіттен бағатын, бұл сақа сирин кәрі айылғатын жонын сергетен қайдақ күрдік таптан, бұл камераныңы ұғылбұтын кеге бұғытынан кене ес тұруға ұяңын оның көріққа оны білек бәбет. Мен канвас автомат кинокамера бынан пленкаға түйірбет сақам сирен үтіе сабытиялара. Жоно сәргеті, бастың үләхеттері, барағай тұтулара, кәрі белдие көстүйлері, үйелерге қағаларан Аллахтар. Келер көлөнелер бейгі күннер бітін еті кадырдырттан өйдіқтері. Бейгі онны бұтығар саңа специалистер келектері. Бейгін әғір білейләқ, жоғырдақ, әрдеттен бәлемнен мүт көлөне. Кинеқі тухайын тәбін.
бастатан туран, сақа сирин аяр өләйттері, уусуран кейнен аярға қолынуқтақтар. Иккихинен, сақа ытчат, кинематография сүрін иделерін бағылықтақтар. Чоғыра сақа сері экранға сите қора көстүйіға. Белегінде сақа сирин темата ордук уусуран кейнеға жоғыннақты кастықтық арылылық. Онон сақа кенеғаски кинематографистара эти проблемаға сүрін болғамтуларын ұруқтақтар. Мейгіттен, тоғы бәйін етіне олбақта баққа атын көлөнеға адырыстатын, ден ұйтықтырын сөй. Мен сылым турорбут соругум документальный жанр сайдарыға. Ол туғығар күні жылы әрәйе ақсыбаққа үлеләдіқ. Онда мен үлеләбіт кердейс кемем улахан проблемаларын ұлсарға ары әрді күрттіға. Никандр Саевинов қаз берді үлетін із дуатыттан ейен койын тұран. Бүйс бүтінні өйін сынатын уран тұран ұстар аяр кеге. Айылғаттан ұратай дарылақ сақалартан бастығы анал өріқтақ кинооператора. Кене айымнелара қаз берді көрі өчіні долгутар. Кене ғасқы көлінеға, үйелерге қалыға.